masani mo mai masani ia o le tatou pokalame masani lava lenei o le ia whaia lo finangalo ia o lo alu atu i le ala ata ia po le ala upenga te whailangi fo i le TV o le Global Kingdom TV ia manatu o lo tau whaitutu sa lava i tatou le alofa maleanga lei o le tua lea fo ua o le nei vai aso ua afa le vai aso ia whaamalo le unsa i ngā luenga whaiva alo filima ia whawhelo e atu fo i lau whainga luenga le tua la lato ngā luenga whai i le aso ma le aso o le molita i o i tatou i lumo le atua aua fo i le tatou whea ngai ai nei atu no whawhelo i atu i ta mamu tina mātutua whaamalo lava le unsai o la o tau tapua inga ia le fo i o manuia i tatou au amene ma lo lava le tapuai whawhelo i atu fo i le whanau a onga le o toi mamao tu ua onga o lona winga faise me fia ele ta mama le tina ia uma ele tausanga ia ua maua fo ise ai o le nei tausanga ia ile suafa man malo Yesu Keriso ia le ua o whawhelo i atu ai ia o lo mahuta fo i male sunga i whaife au nei ia Mike Bureta whaatalo whaatu fo i lau sunga Mike malo lava le whaamalo si mai ile mata upu le nei aso ia por kalame fo le nei aso ia manatu o lo si la fia lava ile atua le tangata malana ngā luenga whai e le mawhai o na tūla fo ia i tātou e le tua pe a sao se awala e te whai ai se mea amene ai o la ngona fo i fia le vai aso o no whamanuia le atua i alo ma whanau o lo o le whaanga tama whaamalo le tapua i Samoa ia koe kasi le vai aso ia o na tātou sauni rola ia e tapua i se mea te le amen ia o tātou pokalame masani lava nea fiafi o lo o tātou i le tusi lava ruta o le mata upu e wha te manatu lea o i eilau tusi pa ia sua i eilau tusi pa ia le mata upu wha le tusi ruta ai tātou tele i o atu i le tātou mata upu ia e te tau o na tātou watu pea i le atua ave i ai tātou mata upu nea fiafi le anme le punou mai e le wau ai o le au whaia se tatalo ia o na amata i le au tātou pokalame mātou tu watu pea i a te oe le nei aso ta mā mātou maua se whailo inga tai mai lo nuu lo lātou soifua e mai se fo iso mātou wola ua afa le nei vai aso ai o loo tu mau pea i mātou le manuia awala tu singa i a te mātou leo o mātou whailoa i lumo lau fio i lumo nuu ai le o tua o le nuu ta mā vi ia pea lau fio i le nei fiafio la mātou sauni e mātou te whaasoa fo i pētal tala noa ia i le mata upu fo i tutono lau fio ngawala au i lau fio anganga pa ia whaamalosi mai i a te mātou ta mā se o soani i lau nuu ia te tala le lato whaalongo whaalenganga e whapea fo i maua i eile whaunga ia e maua ia awa lava ina ia maua se ai mo i o mātou le nei aso o le tatalo le ela i ate o Yesu amene ma amene ia manatu e pasta e whaamalola o le unsa i lau sunga ngei aso ia whawhelo e atu le sunga i lau au e besi malo lava le unsa mai tatou pokalame ia wa fo le tapenaina ia po le insingia inga fo i o tatou pokalame ia o fa fonga fo le si o tatou nu mal tapu inga ia o le tatou wolo le tatou mata upu ile vai aso le o tuna i sa tatou tale noa i mata upu tolu o le fai unga le mata upu tolu ia sa tatou tale noa fo ile secret pole po le tamalo le kalango le kuspa ia foi mai o ia o le secret redeemer ia o le ala sa tātou talanoa ai tātou tele i o ia pena tātou talanoa e winga i tangata lea o le
O le fai upu e se fulu ma le ono, le se fulu ma le varu, le sa ngata ai le tatou wha malo si le vai aso le ntiatu nei. Amen. Ai whai mai tu spa ia ina ua uma i le fai upu se fulu ma le whafa mai ina ua uma o na fai poasa ia ruta. Ona e lua awala e riti mai ia. A le o poasa, a le o tangata lea, o poasa. Whai mai la i o poasa ia ruta, ai o ke pole. Aua te pole, a whamai poasa, malo lo le le. Rest. Rest ma whaatatari. O le mea lea nga kai ka ko pol kala me masu te atu nei. Ai le whai upulanga e sfumal wha, sa wha pelta la poasa. O lo o soifua le li. Amen. Amen. Ina ua uma o na whai poasa i a ruta e whaatatari. Whamai lo poasa, wai, o lo o soifua le li. Amen. Pea i ese mea o lo tamu whai poasa e wha manatu i a ruta. Amen. O le ari mea le whai poasa i a ruta. O lo tamu whai poasa e wha manatu i a ruta. E o le atua, e respond i le tangata e talitonu i a te ia. Amen. E respond le atua i tangata e wha tua i a te ia. Amen. Amen. E respond fo i le atua i le tangata e sa ili i a te ia. Amen. Amen. Pa mela ia o poasa. Rest, whaatalitali. Amen. Lono winga ia. Aua e te toi pupole se mea. E whaapefo ta ua le ta savalinga. Amen. E tele taimi e te pupole ai se mea. Ai o loo manino lava le fionga le tua. Whai mai ia. O loo soifua le tua. O lono winga. A whai e tele talitonu le tua ma ele whatua tua ele tua ma ele sa ili le tua. Waka kaunga poli. Amen. Awa o ingaile respond pe tali mai ele tua i ate. Oi, amen. Amen. Pa mai la i o pasa i whai upo sfulvan. Ua i le whai upo le sfulvan o le mata upo e tolu. Ina ua ho o naum i aruta i o i a naum. Ona whai mai le o naum i aruta. Lau tā mai. No foi a se ia e loa le mea e tupu ai. Amen. Aua, e le mapu le tangata se ia whaaiu le mea i le aso nei. Amen. O longa winga ia, o lai mana fo ia naumi, ia ruta, e nofo ma whaatalitali. Aua, e le mapu poasa se i longa lava ua le mea lea i le aso le nei. Amen. Lona winga la fo ua nofo ia naumi. Ai mautinoa. E maua lava le tari le aso nei. Amen. 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 E whapea fo tātou no nofo ma tātou whaatalitali. Rest lelei i lalo o a ao Yesu. Pei o ruta, whamai ia poasa. Ruta, kaoko. Amen. Ai whaitau nei tala whamai ia poasa. Ruta, ta oto. Lona winga ia. Rest. I whea, i lalo le mea sasa i le saitu. O lalo vai o puasa, e iai le mea o loo tau mo whaile tusi pa ia. E whaailoa mai ia i tātou. Amen. Langa lea o le a tātou tala noa i lea. I le mystery, soani lea, redeemer. Mystery redeemer lea. O lea le a tātou tala noa i le mata upu wha, lona winga. O loo iai se mea o loo tau mo whaile tusi pa ia e tau mai ai. Ia i tātou po o ai le redeemer lea amene. Pastor Asia so swangi le vai. Praise the Lord. Ia le tua nei vai ngore fiaf. Amen. Maloma whaftai atu i la sumatai mo le tumua ina o tātou po kalame. Amen. Ma se foi le whawhangwhonga me se tātou atu no. Ia le li, moa angati foi tātou i le whaiwino ngā luenga malawa singo ni asu. Ia o tu mau pea a o lofo le to lunga ia te tātou e tali to nunga po kalame ia sa tātou walausu sa tātou iai fo i tātou i tono whale a onga o tono whale whai ngā luenga ia o tono mauta malawa ia iso se tiute sa whenga ia i nei asu ia whaftai le to e taitaina mai tātou ni e fiafi Patalo fatua i tātou po kalame ni vai ngā le aso ao le tūlanga le wai ai le whasoa ni e fiafi. Le e matau atu le o le a ngā i le tātou po kalame i le matau po e wha. Ai o le
toi fia piama i le saunoanga le sunga ia tai ne fiafi ia ona o le tala na o mile na fai tina ia ruta i le fai ungo le tau pue tolu o i o loo fai loa ma tau mai ia te tatou e le o malo lo poasa Amen. nga ele i tala no poasa ia ruta i le tūlanga o le a oia ia ar tala na o mile na fai ia ruta ele malo lo tangata le se ia fai wina le mele Amen. ia le Amen. so i o lo tala no mai ia le fionga le atua poasa o se tangata ngalui o i o se tangata o lo whapena ona au tū wai le nei ta ukola tatou wanga tu ai mal nei tala lo tatou whaasoloina nongo winga ele i mana o poasa e koe whamai mau se pai Amen. Amen. ele i toe mana o poasa e koe kukuasa e siawa ngoa e whai ele mea lea Amen. nanga lele i whaitauina lea fionga lea tua ese le mānai o le whaatau ina e poasa o le tina o ruta nga makua i whaatau e poasa o le tina i a ruta e ui ni masal salongo o le tina e ui nei mea sa whapena o na tau mate ei lana nofo i lalo vai o poasa ara ang whai mai nao awai ke pupuli Amen. Amen. Onga winga o le ata lea o mai i ate tatou e le nofo Yesu e le whaatali e le whaola leanga o poasa o le ata lea o Yesu Keriso o i o le whaola onga winga e tāua o e tāua e tatou uma i le finangalo o Yesu Keriso so e tāua tele i tatou uma tāua o e tāua maua ia mai se tatou uma ia i le finangalo tu tasi o lo tatou li o Yesu Keriso o le mea tāua lea sa saunoa i le sunga i atai e tāua te lilo tatou malo lo i alo ao le tua ia ngalungaluenga lea tina ia ruta sa fai sa ia o i le taimi na whaatau uina ai le mystery ia ma le mea sa whapena o na tautala i le ia poasa ia ruta e au le poli e saunia lawa e le tua le tausitama mo ia amen ia lau sunga tai pe os toi ia matu lea ele i o tatou tau poi whao tatou whaso le nefias ia ia i le tua Amen. Malo mana ia i o le mele sa e ta ua lau sunga e whaiwhau o le e ta ua i le tua amen o le mana ia o le mele o le tele o tatou e iai taimi e te nofo ai ma e le whaatauaina oe ona o ni mafuanga e ele sikani o le lava i lo mafaufau o le ai lo mafaufau e mana tuifo ia te oe e le aiso o ngā ai aua nei ngalo ia i tatou ua umanga redeem i tatou ua everyone tatou uma po le ala woku ai ke ai o le mea muni lava ua na redeem i tatou o le tatou mele fai le taimile nei o le tatou sava vali ai i le awala lea ma whaauau ma whai pea lea le ngā luenga le ngā whai e Yesu o le redeem ina o i tatou amen aua nei ngalo e tāua o i le atua e tāua o i a Yesu o lo i ai lo walawina amen i le tatou ai tatou tele i ola i tatou mata upu lausunga pasta o te fia pai lava i le tula fono ina ia tatou malama i le tula fono ma ia tatou malama fo i po le ale ngā luenga le tula fono i whai amen langa e iai le pitanga o le tula fono e whaai loa mai ai le tangata le tala noa ai le secret redeemer lea amen o le tula fono e tāua e tāua te le tula fono i le tatou sabalinga o le tula fono e pui ai i tātou mai le mata upu lea o le angsala mana tua mai e pui ai i tātou
ai le whaolaina i tātou, e pui ai tātou, amene. Amen. A tātou soli la le tulafono. E le mawhai e le tulafono ona ave ese le angasala po le transgression lea mai a i tātou. Amen. E le mawhai o le fesili ai se a. Awa e le lava le malosi anga le tulafono mo le mata upu lea. Amen. E ese le tulafono ese le whaarutanga leo tātou. Le tātou al noe mata upu e wha, langa le mata upu e wha. It's all about redemption. Ina mata upu e wha. Amen. Awa e leo le mafua anga lea na whai ai e le atua le tulafono. Amene. Amen. E ese ale mea nga whai e le atua le tulafono. Le wha pe o le tama. Amene. Amen. A o tātou whaasoa la i le mata upu lea. I le mata upu le wha. O i le whaailoa mai ai le tausitama. O loo whaailoa mai e fo i le tulafono. O loo whaailoa mai e fo i le lawe ai. Amen. Amen. E kolu mea ia whaailoa mai e i o le a. O le tausitama. O loo whaailoa mai e fo i le ata o le tulafono. Ia ma le lawe ai moni mo oe ma. Amen. O le mata upu la le wha. O lo tala no le mata upu i le redeem. Po le redemption. O lono winga. E ele mea ua tupu ua lai o na mafua le redeem. Pei o se mea fuelele ua yeise ang sala. O lono winga. O lea ua tala noa i le tau e tutongi ina ia sa o loto ai se tangata. Lan mea ngā lainga mafua le redemption. Ona ua yeise mea ua wha le tonu. Amene. Amen. E o tātou la ia o Kirisiano. Tātou au Kirisiano. Ua uma o na wha sa o lotoina i tātou. Amen. Ua uma. Ua uma o na maliu Yesu Kiriso i lunga o le sātaua. Ua mamā i le ansala le i ati oi ma. Amen. Makauria fōi tātou Ioane e tolu. O lona whai upu suma le ono ia o tau loto umai tātou lea whai tau. Amen. Whamai ngā maliu Yesu moi. Mō tangata uma. Amen. E le o sikangaka i kua kasi. No, it's for everyone. Mai, o tātou la o le au Krisiano, ua uma ona whaasa o lotoina i tātou, e le ai mase mea mawhai ona ave sele mele mai ati. Oi, nothing will change that. Ua uma ona totongi le tau. Amen. Ua tātou sa loto mai le mea sa tātou nofo polonga ai o lea. O lea sasana. Amen. Amen. Ai, ona o lo tātou ola le iai le lalolangi le nei. E alai ona tātou whai pēra le a, le lawea ina o i tātou. Ma le whasa loto ina o i tātou, mai le mata upu leo le ansala, lona winga. O aso uma. O lo tātou wola pei leo langa leo lea, o le whaolotanga. Amen. E le wha peo o uma na totongi le tau. Nga ngā kaila ia i ngā kako me whai. No, we carry on. E whai pea le whaolotanga o tangata. Ai se a, lona winga le mga o kuspa ia ia, e tū mau tātou. Amen. Amen. E mana o kuspa ia e tū mau tātou, mātai o lusu mai whawhai upu e sputolu. Ngai whai mai a. Mai a o le tu mau, se yo o le ngata anga. Mai la ia, e wha o la ina. Amen. Mai e wha o la ina, o ringa o kako. I lo tātou wala awina, e tātou o na tātou tu mau ai, ina ia wha o la ina i tātou. Amen. 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 Ai o le mata upula le wha. O lo o iai se wha fita uli o lo tupu mai ai. Amen. O le whawhitauli, e leo mauti noa e ruta, po o whea e sa wailo na. E leo mauti noa e ruta. Amen. Po o whea e sa wailo na la vea. Amen. Amen. Mai, o le meo lo tupu ia ruta, e mawhai foi o na whisosoani ia i tātou. Ina ia tātou mauti noa ai le mea e sa wai
lo tātou la vea. Praise the Lord. Amen. Amen. O le mele tupu aruta, e le ai masi se senga o tātou. E tātou o na tātou mautinoa. Po o fea fo i le mea e sau wailo tātou la vea. Amen. Yeah. Pastor? Ia le li. Ma lo le aso e lau sunga tai ne fiafi. Patalo fatu fo ia ona le tua. So mal fe mai ngai asi nila, ta lili ya tai tele le ma ta ne fiafi. Patua ia ba wita. Amen. Ya le sunga ia ba lele, ya sunga fe au ya tu mauma fa unga seve. After telele ma futa mai ne fiafi le sunga ya niva pira fa tai ma futa mai. Amen. Junior Tasi fa tai ma futa mai so i fua lua falealo fa tai ma futa mai ya tamai ta ile ya Justina Maria Efu mai Australia. Winnie Britard sunga fe le wa ya Williamu Leo Tutala Milford sunga fe ya tui fasina. Ia sunga ia puletai faftai telele mafuta mai nei ia fiafi tato pokalame ia malusole ia manu tui ono lua matango fiafionga le tua Amen. ese le mawa male ta uo le afionga le tua ia o mai mo i tato ona e moni ai le saunoanga le sunga fete tai ne fiafi ia o le tulafonu ia ona o se tama ia te tatou ai le faolaina ai tatou tulafonu fai ona la vea i me i tatou na ia ona i soli e tatou tulafonu ia mapui mai ai tatou amen ai ole matango fie ole afionga le tua mo tatou nei aso pe ona faasoa atu le tatou polokalame o poasa o le fatusa leo lo tatou li o Yesu Keriso. Amen. E ta ua te le tatou i fufonga o le li faola. E le malo lo poasa. So as Jesus e whapena fo Yesu. Poasa sa tau solo mua. Sa iaia te ia le matala. O le tala fo e tuspa ia le tatou te li whaitauina. O ia o tangata mamalu. Yes. O no inga. O le whātuso Yesu Keriso. Amen. Amen. O le tangata ngalue, a tātou ai fo i le soifuanga o Yesu Keriso i lungo le nefunga le ele lana misiona. E le sau whaolongo fongofu. Amen. Yes. Sa kausolo mua i mea uma. Amen. O i o se tangata ngalue. Le ala o le ale toi o saptala i le tula fono e peo na wha manino ato le sunga ia tai ni efiafi. Ai o le a tātou, le ala u wanga i pea uia i le. Yeah. Ile tatou taupu le wai ai ai mana ia tele le mele o ile faso le pokalame ne fiafi e ta ua fotula fono le manatu tatou ele ta ua tula fono ya fa ia ngai alu moli mu lo ngo wingo o ele sol kula fono le ia a fa ia ngai le warrant o la ka vale for la richo o ele si soli kula fono le ia Amen. Amen. That is unrighteous. Amen. Te lo tangata ma fau i mele anga e fai on fe mele ele amioto. Ia o kama i mea ia le kausolo mua i ka ko le usta i tula fono. Amen. Ia le. Amen. 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 So e fa pena le ma fau le o nisi o tangata. Amen. Pe e baba i mele o le tuina na o le tino. Tino, ia o le. E mele o le lua o le faitaanga me fa pena. Ia e o lo tala noa fo i ngai mea la iki ia. Amen. Amen. O le usta ia le o tula fono le malu. Ia e pe on tato usta ia tula fono le malu le tu e fa pena o mase aka le ka wali mai mo tato. Amen. So e le fa pela e le fa nga le fa le nga ina i tato tula fono. Pa le skula fono o soli. O ngole o le ano le sikirisi ya mo ya no kwa le kapasa i kale. Era vale o tula fono. Nga fa kula fono e ka mai la no le malo vale usta. Amen. So ia ele fa o laina pe la via ina i tato tula fono. Le la au fai tau ina atu le. Tau poi fatu se ruta.
fe bo mo ma le lua Amen. ia ole a fa so solo fa pe na tatou pol kalame ne fiafi wa e po asa I fai to ole ai o no foi fa auta I tangata o lola tau ainga na fai atu ai po asa ualuani ona fai atu le o ia le li ie ina afe mai ia ma e nofo I le mea nei na afe ane le o ia ua nofo ai ua